Milunka, nas mješaju u rakiju. Pa nas mi čitao čas, nisam ja pojao čovjek. Ne vidim, mola, Joksime, vidim da ne vidim. Ne vidiš. Kao tak nikad ne vidiš za bespuj čaše, ne vas da kuj čaše. Dobro, ajki, sve je vas da Milunka kriva. Jel vidiš da vidiš, jel vidiš? Ju, jes jaka. Milunka je lovodno, Milana, pokojno komšije. Neprošle godine. Ja je, Boga mi, meni je svaka ista. Ja, tebi je svaka ista. Svaka je tebi ista. Jesu ula krmarima? Jesam, ula sam. Neke koristi od tebi. Jesi, pile bakino. Pile bakina. Jes radio ti što danas? Jes imaš od čega umoriti? Čega ćeš umoriti kad svaki dan baš to tvoje sokoćavo gledaš? Bolje te i nešto prečitaj neki, nešto pametno radi. Ja sam tvojim godinama skakao, za govedima skakao. Zborovima išao. A je cure gani? Aha, kakve cure moj, brate. Ne ti znam, djete Milunka. Prilijetno bi u tvoji babi prilijepti, bio mlad, lud, prilijetno, eto. Pa Ne ti ti kuka znam, i sad djete, maksam. rekla sam. Sad fali. O jesu, šta mi fali? Svaki dan mi po čaše rakije sipa. Ne vidim, Joksime, rekla sam. A tebi bi bilo pametnije da ideš šta god učiti, šta god pročitaš. Evo uči, evo čitam. Gledaš to. Čitam, ne vidim. Šta čitaš? Čitam, a rekao da dosadam profesor srpske istorije, kaže, evo, formiranje srpske knjigare u srednjem vijeku. Ja čitam. I ti svako stav biti možda mi kažete, ja? Ti, ti tvoji toliki knjiga ja pitam, ovako Ajde, star što se svako nije reci, uvijek. moraš. Ajde nešto. A ne znam, star sam ja za toga nešto. Star sam ja. Kaži djetu, jad te ne ubili. Sine, nemoj s time ništa sekirat, baka je za tebe napravila jednu grabiju da se ti blago meni zasladiš. Ne, Čekaj, sad ću ja, sad Ne. ću ti narediti. Sve ti gurafi. Ispričaj djetu, Joksime! Ajde, ba ti ne znaš, kad su se Ugarska i Vizantija borila oko prelasta balkanskog prostora. Tad je Srbija osvajala i na kraju se je branila tu svoju političku samostalnost. Da, Stefan Nemanja je bio glavni tu. On je stvorio srpsku državu, ajde reci nešto. Jes, a toga se sjećam malo, onako, čuo sam da je Zavdin sin, on se rodio dole u onim, kako se ono zove, selom, Ribnicama negdje tu ti je dole u Duklji, ako znaš, tu ti je stara je tu, moj sine, država, koji se zavida, tu su to celu se zavida skorio sa porodicom kad su izbili zemlju dole u Rašku, nastali u Kanoćima, Bog i nauče, oko vlasti, sika, Bog. Krstio se od tada, idemo katoličkoj crkvi i to po latinskim običajima. Kako to more biti? Oni su prevladali moja Milunka tad u to vremenu. Šta da ti kažem? A kasnije, mislim, kaže se, tako kažu stariji, vrijedi mišljenje da se, kad se vratio u Rašku, Nemanja krstio i u Rasu, ali tada po pravom grčkom obliku. Kako to more biti, mala? On ne prekida Milunka. Dobro, ne. Prekida. Reki mene Vladan mi pitaju, Vladan, to mene tamo. Sad, ne znam ti ja, ali kažu da on njegova braća, stranik onaj, kako ono biješe, Stracimir, onaj drugi Miroslav. Oni su upravljali tim posebnim oblastima, titulu velikog župana nosio je najstariji brat Tijomir, kao kako je među braćom vladala ta nestoga, ne znam, Nemanja je zatvoren u pećini, u blizini Rasa ne znam gdje to biješe tačno. Pa koga zatvori sram ga bila? Čut Milunka, bolan, čut, nemoj prekidat. Što na tvođenje? To ti.
ne znam, sine moj, pričaju stari ljudi da je to bilo zbog njegove želje da postane veliki župan Raški, jer je on, kako se kaže, optužio brata onoga svog, da se ti to sam malo prije rekao, da vodi politiku neku, kaj ja znam, naklonjenu Vizantiji, ubrzo oslobođena, vjerovalo se da je Tance spasio Sveti Đurđe, slava mu milost. Hvala Svetom Đorđu. A ja se sjećam da je on njemu uz obećanje, zato što ga je oslobodio, rekao da će podići manastir na brdu, odakle on samo vidio. Manastir jeste iz Pećine, odakle samo on mogao da ga vidi. Šut Boga, a Boga šut, Minunka nije manastir nego manastir. Manastir, ne manastir. Eto, tvoja baba Minunka, me to napriča, se državi Stefan Nemanja. Neka te još neke, više neću ni jedne sad progovoriti. Daj Bože. Ni jedne progovoriti. Daj Bože, Onda je djede tako, on zbacio s vas Tihomira i onda je on otišao u Vizantiju, tako. I otišao je kod Vizantije kod cara Manuela I. Komnena. I onda je tražio vojsku, napao zajedno Nemanju, međutim Nemanja je dočekao nakon Pantina na selu tako, tamo na Kosovu. Tamo pobio, tu spada Tihomir poginuo tako. Pa jes, tako mi je pričao pokojni pranđel Nikola, tako on govorio sad opet, ne znam, ja sam stariji čovjek, ali čuo sam, tako mi on pričao, kasnije se pomirio sa braćom i ostavio ih na vlasti te njihove knježevne, kako to biješe, ne znam, ni ja, ne znam. Hvala Bogu, neću se samo braća izmiriti. Koji tu lik krmadno tamo? Ulog sam, neću me nešto 60 puta govorit. Ko su krmali, ko prevlažili, to nastaviti ne ti. A sad, kažu da je bio 3 decenije moj sin, 3 decenije i za to vrijeme on je utemeljio samostalnu srpsku državu. A ta njegova borba, to je bila duga i teška. Sad, da evo stvorit država, hej, hoćeš vrag? Ostanio se on na onu Ugarsku i Vizantiju, ali po običaju, nakon propasti antivizantijske te njihove koalicije, to kako ono bi Nemanja je zarobljen i odveden u Carigrad, pa valja i ponižen, šta ono bi koračao je u nekoj triumfalnoj povodci cara Manove. Jer ostalo vazao tamo dok nije crkva onaj car, 1180. On je crkvu, jes. Zatim je nastavio te svoje napade za vizantijsku teritoriju i proširio on svoju srpsku državu, normalno srpsku, osim krajeva oko zapadne Morave i dole Velike Morave. Tu nije uspio, ali dodušao svojom Kosovo, Metokiju, Albaniju, Sjevernu, osvojio on svašta i u okvir te njegove srpske države bile su i ona travu, kako, trava neka, travunja, to zafumlje i zeta. Do duše, znaš kako, doživio neki poraz, valjak kod Moravi, 1190, ne znam, tako on reče, ne znam. Ja sam čuo da je on bio isto sa crkvom, kad je gradio manastir i prije nego što je postao župan, čitao sam kad je gradio i obnavljao stari manastir, tako? Jes, Srbin je kao očekivat Srbina, nek da bude baš crkva, Bože pomozi, sa pravi Srbi mogu biti, razumiješ? A vodio on neku borbu protiv onih jeretnika, Bog i na on je ne odnio da Bog da... Bogumil tako, Bogumil. A jes, šta ja, ne znam ja kako se on zvao, ne razumijem se ja o te tamo, anti-Srbe, ne znam ja. Čije, pa do duše, to njihovo učenje, kako sam ja čuo, prodrlo i u Bugarsku i Makedoniju, boj sik. Sad ja kažem, naleti bila. Te Milunka, aj svijet od cavi nasmiješen kako mogu. Ja vidim ovaj. Samo. Reci. Ne znam, rakije da su. Samo ja. Nego recite meni, on se kaže za monašo, tako? Jes, on se povukao sa prijestola, predao vlast u srednji. To tu radi. Da, šta to dobiješ svijeću? Ti si malen za toga. Ama ne diraj mi djete! Gdje sam stao, predao je on svoju vlast, svome da kažem, sinu Nemađe Štefanu, a on i supruga Ana otišli su u manastir za monašice. On je dobio ime Simeona, Ana je dobila ime Anastasija. Duše, prvu godinu svog monaškog života on je živio u Studenice, zatim je šao dole na Gornju u svijetu. Znam ja tu priču,
ja onomat kad sam bila kod kuma Milutina, on je meni rekao, kako se zove, da su oni tamo na Svetoj gori digli namastir Hilandar. Junka, nije namastir, bilo te namastir, da budan manastir. Dobro. Idi uli tam, krma, Rekla sam ti 60 puta, neću stalno ulivat krma. Misliš kokoš tam, kokoš. Pripazno ti je tamo, malo. Nego na jednom kalendaru tako je umro, tako. Pa jes. Znaš šta meni, što ma njega Znaš kako, postoji, po starom stanju. On kad je umro u toj sobici gdje on umro, neka se svjetlost pojavila sad, ne znam, a Mirotočivi ga zovu zato što je kanonizovan sveti Stefan Nemanja Mirotočiv i te njegove mošti, to što je Miro, zato. Maksime! Maksime! Odi u Mjerozonu, kokoš nasinu, ja da ne bilo! Minka da buda.